iri dzisigati president wa kale vho-Jacob Zuma bachikhaḓi bva u ḓivhadza kha lushaka u tikedza havho muraḓo wa komiti khulwane ya lushaka vho-Dokotela vho-Nkosazana Dlamini-Zuma kha vhuimo ha president vha dovha hafhu vha ḓiṋetshedzela uri vhone arali vha nga khethiwa u vha mudzulatshidulo kha vunḓu ḽeneḽo ḽavho vha nga vha hone. Fungo ḽa mudzulatshidulo wa zwino vho Gwede Mantashe vha ḽi thudzela kule nahone vha tou sea uri iyo i tou vha miḓai. I was a secretary for 10 years. I take that as the biggest stroke of the year, actually. You see. If the Desert at 81 wants to contest chairperson of the ANC, I take it as a joke, but I take it in a light note. I accept it. Fedzi va lihoro la ANC kha vundu la KwaZulu-Natal na vhone vha na dza vhupulani zwi tshi ḓa kha mutevhe wa vhurangaphanda vha rathi kha vundu. He vha ṱaisa vho-Dokotela Zweli Mkhize kha vhuimo ha presidende ngeno vho-Nanga vho-Paul Mashatile kha vhuimo ha muthusa-phuresidennde ngeno kha vhuimo ha mudzulatshidulo wa lushaka vho ḓivhadza dzina la vho-Stand Mathabatha. Mulaedza ungaho wa luimbo lonolu ndiwe wasia vhunzhi ha vhathu vha tshi khou vhona ungari president wa kale vha tshi vho ṱoka midzi kha vunḓu la KwaZulu-Natal nahone u khou ḓilila tshienda tshavho. We're not the letter of the former president. Remember, former president is a member of the ANC, belong to a branch. I think it's like all other members of the ANC. Then we will go and canvass views to his branch. But I think we are also misreading the letter. He never said he supported Nkosazana to be president, Nkosazana. He said Nkosazana is still fit to be a leader of the ANC. He is correct. Mbambe ya vhurangaphanda yo sia Dokotela Dlamini-Zuma nga nnḓa vunḓu iḽi. Muḓivhi wa zwa polotiki vha ri vharangaphanda vha vunḓu iḽi vha khou tou lingedza u dzula vho ita maano ane a ḓo vha vhuyedza phanḓa kha vhonkhetheni vhavho vhane vha bva kha madzingu o fhambananaho. They are able to convince the voters that will be coming from all of those regions. They'll be able to convince the PECs and the regions and all of that. You know, it's a very strategic move in that. Zwa zwino zwi khou vhonala Mbambe ya tshidulo cha vhurangaphanda lihoro tshi tshi ḓo vha vhukati ha vho David Mavuza, vho Dlamini-Zuma, vho Mkhize na vho Ramaphosa.